braćo i sestre, dragi prijatelji, pomaže Bog svima. Dobrodošli na trg Hercega Šćepana, na naš trg od ćirilice. Kao što znate, mi iz večeri u veče naše programske sadržaje vezujemo za najdragocjenije crkveno-narodne godišnjice srpskog naroda, za one događaje koji su od sudbonosne važnosti za očuvanje našeg nacionalnog identiteta i naše slobodarske tradicije. Pozorišna predstava, dramsko djelo koje ćemo večeras imati zadovoljstvo da vidimo, vezana je upravo za taj junački period naše istorije, dakle 100. je godišnjica Prvog svjetskog rata, Velikog rata, 2 bitke Crnogoraca. U izvođenju naše ugledne gošće, dramske umjetnice Jelene Mile. Junak djevojka je monodrama, Vasilije dakle Vukotić, Mojkovačka bitka 1916. godine i u drugom dijelu ove dramske cjeline dolazak, vrlo također važan dio, dolazak dobrovoljaca iz Amerike 1915. godine. Nakon tog uživanja, posle kratke pauze, u drugom dijelu večeri prisustvovat ćemo projekciji filma autora Jelene Mile, Čelične ratnice, o ženama dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu i ratovima na Balkanu. 2 bitke Crnogoraca koje ćemo sada posmatrati. Tekst i režiju potpisuje Jelena Mila, igra, kao što rekoh, Jelena Mila, guslarska pjesma je Vido Brković i guslar Maksim Vojvodić. Uživajte. Ja sam Vasilije Vukotić, ćerka čuvenog serdara Janka Vukotića. Pamte me po plemenitosti, dobroti, ljepoti i crnogorskoj posvećenosti slobodi i narodu. Nije bilo lako biti ćerka serdara Janka Vukotića u Crnoj Gori. Pošto je moj brat bio još nejak, ja sam se latila oružje. Učestvovala sam u oba Balkanska rata, u Prvom i Drugom i u Prvom svetskom ratu, sve do propasti Crnogorske države i Crnogorske vojske 1916. godine. Bila sam ordonans mome ocu. U najodsudnijim trenucima bitke prenosila sam njegova naređenja ostalim jedinicama. Ostalo je zabeleženo da sam jedina žena učesnica Mojkovačke bitke 7. januara 1916. godine, kada su Crnogorci spartanski odbranili odstupnicu srpskoj vojsci. To je to veliko povlačenje koje ne smemo da zaboravimo. Sjećam se i moje sjećanje ostalo je zabeleženo šta je moj stric Đuro Vukotić rekao pred naloženim badnjakom na badnje veče u Kolašinu. Važno je da bratska srpska vojska izbegne. Mi ako izginemo, imaće ko da nas štiti, da satre švapsku silu. Ničija nije do zore gorjela. I još sam dodala da nije bilo ovog krvavog Božića na Mojkovcu, ne bi bilo ni Vaskrsa na Kajmakčalanu. Da ovi mladi crnogorski orlovi svojim grudima ne zatvoriše Mojkovačka vrata i tako ne dozvoliše neprijatelju da se srpskoj vojsci pojavi ni sa boka ni od pozadi, možda bi istorija srpstva zauvek bila zapečaćena. Crna Goro! Pleme ti ljubim, obraz ti ljubim, krš ti ljubim, ne daj se. Nek Švabo dobro zapamti ovaj pravoslavni Božić, ovu stud i ovaj snijeg obojani njegovom krvlju. I neka dobro zapamti ovo srpsko pleme na čiju zemlju je krenuo. 2 puta sam udavana i 2 puta ostajala udovica. Ostatak života provela sam usamljeno i povučena u Beogradu. Umrla sam 1977. godine. Sahranjena sam u porodičnoj grobnici na Novom groblju, pored oca i majke, pored Milunke Savić na Novom groblju.
Zašto sam se borila? Pa zar sam imala drugog izbora kada neprijatelj napada sa svih strana, otac veli: ideš, ćeri, sa mnom u boj. Ubistvo njegovo kao da se rodi
Apostol Pavle je rekao: ako se pohvalim, neću biti bezuman, reći ću istinu. Tako se i ja riješih da o sebi ne pišem, ali ne da bi se povalila, jer se meni kao Crnogorki teško povaliti, imajući kroz sve generacije svijetle primjere naših uzor, majaka, sestara i kćeri. Kao ćerka mog ljubljenog oca, sa radošću pišem uspomene iz onog doba koje sam uz njega provela svuda orlujući i pod okriljem njegove neopisive nježnosti i dobrote. Njegovu neograničenu dobrotu znao je meni i mom bratu Vukašinu uliti strah od svakog njegovog nezadovoljnog pogleda, ako bi kao djeca uradili ono što njemu, a naročito našoj ljubljenoj majci, nije bilo po volji. Ali taj strah nije bio običan strah strogosti starijeg, nego strah da se onako izrazim nježnog našeg poštovanja prema njemu. Kasnije sam uviđala da je, kako na mene, tako i na oficire i redove, djelovao neobjašnjivo. Da su ga svi slušali i pokoravali mu se, osjećalo se kao da svi rade za njega, ubijeđeni da je to dobro. On je bio gospodar neograničeni prema svima. Svima je sama njegova pojava davala poleta i do maksimuma ih oduševljavala i ohrabrivala. Jednom prilikom, setim se, dođe do Cetinja. Ja sam tada bila na institutu Kraljice Marije. I reče: krećemo, ideš sa nama. Preša je tako, bez daljeg objašnjavanja. Ja sva radosna poslušah oca, pomislih: preša je tako. Jer mu je mlađi sin bio 7 godina, onda sam mu ja bila najstariji sin, jer je hteo od sebe i od naše porodice da da što je više mogao i što je više imao. Kaže: ideš sa mnom u Sandžak. Majka još radosnija, onako briži, ali ne toliko za mene, više za oca koji je bio bolešljiv u posljednje vrijeme, jer su ga je brige i razmišljanja koje su se nekako natovarile sve bile veće i veće. Krenu smo put Kolašina avgusta 915. godine. Prvo na konjima, onda zapravo prvo automobilom, onda nas tamo sreto par ordonanasa sa konjima. Ali ovaj rastanak na Cetinju nekako mi se duboko useka u pamćenje. Evo sad baš kad o tome razmišljam, ja nekako uz oca zagrlila majku, ona briži više za njega nego za mene. Moj brat Vukašin provuče se između nas, ja gledam njegove plave, dječje oči, duboke, nježne, kao nebo u kojem se ogleda anđeoska duša djeteta. Viče: tata, tata, srećan put. Ja ga zagrli koliko sam mogla, misleći: Bože, hvala ti da ja mogu da idem umjesto njega. Blago meni, daću slatko i život svoj, samo da mi on ostane živ. U Kolašinu prenoći smo. Te večeri kad smo stigli, otac kao po običaju počne nešto da priča, svi ga slušaju, svako pita po onome što zna, šta osjeća. U jednom momentu otac im reče: ovo je moja šćer, ona će od sada da nas prati gdje god idemo. Niko ništa ne pita, nastade tajac. Ja i onako mlada uspjela sam da pročitam sa njihovih lica različita razmišljanja. Najviše me zanimalo ko od njih ne vjeruje da je snaga moje volje i želja tu da budem, da pomognem. Toliko jaka i velika, to me najviše vređalo. Mislila sam da to što sam ja želela tu da dam, da ostavim pored moga oca i svakog dragog Crnogorca, je podjednako bilo, bar kao i oni. I bila sam srećna zbog toga.
Moj najveći zadatak tu je bio da prosto budem tu. Prije podne bila sam u bolnici. Pomagala sam sestrama prilikom operacija i gde je šta trebalo. A onda dođe vrijeme brige. Kad srpska vojska poče svoje povlačenje. Otac briži, ali svi smo nekako znali da ga nikako nije napuštala ta njegova čelična volja i prosto urođeni smisao za neki optimizam. Jednostavno, ta snaga je svima nama davala poleta. A onda stiže i depeša da glavni štab mora polako da se izmjesti i stiže ta poruka vrhovne komande srpske vojske upućena na generala Serdara Janka Vukotića. Ako crnogorsko-sandžačka vojska uspe da spriječi prodiranje protivnika iz Višegrada na Uvac, Prijepolje i sjeničke položaje i Novi Pazar i time ne dozvoli da se javi srpskoj vojsci u bok i u pozadinu, ona se srpstvu odužila. Na to Serdar odgovara: neka vrhovna komanda ne vodi brigu. Crnogorska sandžačka vojska riješena je da se do posljednjeg vojnika žrtvuje i da ne dozvoli neprijatelju da se javi bratskoj vojsci u bok, a još manje u pozadinu. Odande je načelniku štaba Dušku Popoviću, koji je svo vrijeme bio sa nama, koji je poginuo prilikom proboja Solunskog fronta 1918. godine, i svima prisutnima prosto zapovjedio: ovo je moja šćer koju sam ovamo poveo i od sada ima da se tretira kao moj sin. Neka joj se daje duplo više nego svima ostalima, ona će od sada biti ordonans sandžačke vojske. Radilo se do dugo u noć, čak ponekad i u zoru. Moje je bilo da sve depeše, poruke, sve što je stizalo dešifrujem, šifrujem, ako treba i dalje po naređenju prenosim drugim jedinicama gdje je to trebalo. Sjećam se, jednom prilikom dođe smo u Bijelo Polje kod Luke Gojnića. Otac povuče se sa njim u neki razgovor. Ja ostado tu u hodniku sa još par ordonanasa, pijem toplo mlijeko. Grlo me steglo, boga mi temperatura počela da hvata, neka groznica. Kad u jednom momentu očetim, čujem otac viče i sve grla. Nešto se naljutio, pretpostavljam da neko nije dešifrovao neku poruku, dolazi do mene, kaže: sama, bez ove dvojice da si otišla do Dušana, da ste ovo dešifrovali, da si mi ga odmah dovela. Odmah! Tu sam prvi put razumjela ozbiljnost moga položaja i to da on više nije bio moj otac, već moj komandant. Ali polako se približavala ta noć. Badnje veče Božića Mojkovačke bitke. Ta noć koja će mnogo toga u istoriji Crne Gore da prelomi, ali isto tako i da vaskrsne. Badnjaci su položeni ispred ulaznih vrata, naložen je veliki badnjak, komandant prvi, a ostali za njim nalažu badnjake. Ja sama stojim sa svijećom i žitom i dočekujem ih. Oni polako ulaze. Večeramo. Svi onako okupljeni. Na kraju se služe i peciva. Božićno je raspoloženje. Pravo, srpsko, badnje veče. U raspoloženju i ljepoti i humoru najljepšem crnogorskom, kao u vrijeme gorskog vijenca. Čuje moj
rođak Đuro Vukotić kaže, važno je da bratska srpska vojska izmakne, mi ako izginemo, imaće ko da nas štiti, da satre švapsku silu, ničija nije do zore gorjela. Krećemo put Mojkovca, nalazimo se na 1000 metara nadmorske visine. Mraz je, hladno je, snijeg je, komandant na čelu, a mi za njim polako na konjima. Moram priznati, ovo je prvi put da sam jahala konja. Prolazimo puteve takve da konju samo noga da bi se malo izmakla, konj s konjanikom surovo bi se niz provalio. Ne vidi se ništa, gdje kad kopito konjsko udari u neki kamen, zaiskri iskra ili kroz dubine negde zažari se žar od cigarete. Ne čuje se ništa, tek negde put tare čujemo neki odjek nekog pucnja. U meni se neopisivo događa, možda Puškin ili neko jače pero, moglo bi se toga latiti, ali moje nevješto i neuko toga se neće prihvatiti. U neko doba stigo smo u Štitarice, kod Petra Martinovića, uzdanicu i sigurnost moga oca. Na golim stolovima postavljeno je pecivo, s nogu se večera, s nogu jer se i ovde slavi Badnje veče. U šalu Petar upita oca, gdje Serdare nju da vodimo? Ja sigurno u oca pogledah Petra, a onda iščekujući šta će otac da kaže, on kaže, neka je Petre, neka je s nama. Pa što je Bog da. Nismo bili sami, tu su bili i čuveni komandanti. Đuro Vukotić, Bećir Bulatović, Boško Bulatović i Zeko Bošković i još nekolicina ordonanasa. Svi nekako u svom duhu počeše da se šale, dodajući o predstojećoj bici, a onda kada smo se malo odmorili i večerali, nestade šale, produži se ozbiljan razgovor između Petra i Serdara i polako krenu smo ka Mojkovcu. Stigo smo do donjeg Preprana, od gornjeg Preprana dijelila nas je rijeka Tara i prostor toliki da su se golim okom mogli viđati neprijateljski rovovi. Ovdje čujem, polako počinje, naši napadaju. Iz Petrova i očeva razgovora čujem da je Ljubo Poleksić sa desna, Vlahović sa lijeva, a pravo Miloš Medenice. Ovdje kod nas u donjem Prepranu drobnjaci su rezerva i sa njima oficiri Nikola Ružić, Arsenije i Jefto. Prvo, poneko puščano zrno se čuje, a kako poče da se razdanjuje, sve više i više poče da se puca. Mitralje svoj prvi rafal pušta, a onda i topovi đule za đuletom. Na kraju nastade hrkljanac, više se nije znalo ko sa koje strane puca. Strašna bitka sa obje strane. Najveći utisak ostavilo mi je jedno topovsko đule, koje kad svoje veliko, ogromno zrno ispljune, sa njim i plameni jezičak krene. U strašnoj borbi sa obe strane, već po odmakloj, neprijatelj je uspeo da otkrije položaj haubice. Istog momenta sasuo oblak granata. Ja, zaprepašćena, povlačim se, vidim otac i Petar ne pomeraju se. U jednom momentu kada Petar osjeti da je granatiranje već došlo prilično blizu, reče, ajte, Serdare, sklonite se odatle, ajde, nije vrijeme, ajde,
Nije vrijeme da se tu izlažete, trebate nam živi, a ne tu da poginete. Međutim, komandant se nije pomjerio. On ga nije ni čuo. Na Retremici je slušao šta se događa. U jednom momentu posla sve oficire i sve ordonanse. Ispod kiše, pljuska, pucnjave i metaka oni jure na svojim konjima, najviše u pravcu Miloša Medenice. Na kraju poslaše i moga rođaka Đuru Vukotića, ostah sama sa Petrom i sa ocem. Trudila sam se nekako da budem blizu oca. Razmišljam, ako njega granata pogodi, da i mene pokupi sa njim. Ako on pogine, da i ja sa njim poginem. A isto tako sam se trudila da sve što su govorili čujem i da zapišem u mom notesu. Sve što sam ovdje zapisala neću govoriti. Doći će vrijeme kada će se o tome više i govoriti i znati. Kada će govoriti o tome mnogo kompetentniji od mene. Ovaj notes, dnevnik, dao mi je Duško Popović, načelnik našeg glavnog štaba, govoreći: treba dnevnik da vodite. Iako vam ne treba sad, treba će vam kasnije. Verovatno je on hteo da i ja od mene dam što više mogu i što više umijem u ovoj bici. Prošlo je podne. Zaboravilo se na Božić. U neko doba dođeše otac i Petar da nešto pojedu. Dan bistar, vedar, leden, svojstven samo toj badnje večeri, odnosno badnjem danu, Božiću, na Mojkovcu. Nekako kroz sunčanu svetlost srebrne snežne pahuljice iskrile su svojim sjajem i činile da je sve ljepše i svetlije. Bog ne mijenja svoje. Njega ništa ne može da promijeni. I ovoga dana u Kolašinu, pred ovim mrazom i snijegom, sve je bilo mirno i tiho kada bi se posmatrala bijela površina snijega. Samo ova snježni pokrivač bio je okaljan toplom ljudskom krvlju koja se lila bez zadrške. Onamo ginjahu ljudi bez zadrške, bez uzdisaja, bez momenta razmišljanja o tome da se predaju. Možda jedino žaleći za one koje ostavljaju za sobom. Počeše polako prvi izvještaj o žrtvama, umrlima. I ranjenici polako počeše da dolaze put štitarica. Ja što sam imala u džepovima zavoja, prilazila sam onim najtežim ranjenicima i polako ih previjala. Oni su nastavljali dalje put štitarica. Pokušala sam ledenim snijegom da skidam krv sa ruku, ali mi nije polazilo za rukom. Kasnije u Kolašinu, kada smo se vratili, pokazivala se mi ruke, nisu vjerovali. Polako počeše da dolaze ordonansi i oficiri sa izvještajima o žrtvama, palima, o kojima nije bilo broja. U jednom momentu pročulo se da su i stric i otac Ljuba Poleksića poginuli. Kasnije, kada smo vidjeli mladog oficira, komandant, moj otac, poče da veliča žrtve njegovog doma, onako nježno, brižno, kako on to samo umije.
A mladi oficir u zanosu borbe poče da objašnjava kako su poginuli. Kasnije, kada smo ga videli, onako tužnog, svi smo mogli da osjetimo u dubini njegove duše tugu i bol za najrođenijima koje je izgubio. Rijeke ranjenika su se polako vraćale. Neke od njih je pratila i poneka žena, na čijem liku se videla ista hrabrost i snaga kao na muškarcu kojeg je pratila, bratu, ocu, detetu, svojim najbližem. Nerijetko su se vraćale i same, ostavljajući za sobom ono što su najviše voljele, ono zbog čega su živjele. Jedna od tih mi priđe i reče: šta ćeš? Rodio se da gine za obraz i za kralja. Samo muka je sve to pregorjeti. A onda upita mene zašto sam ja tu. Ja, ne znajući šta da joj odgovorim, vojnici dodadoše da sam šćer serdara Janka Vukotića. Ona, kuku, da život poda Gospod serdaru, pa gdje šćer ovamo da vodi. Ja, ne znajući šta da joj kažem, nastavit sa njom razgovor. Ne sjećam se više o čemu je govorila. Bitka ogorčana još uvijek traje, ali sad se već polako moglo vidjeti kako se neprijatelj napušta rovove i bježi uzbrdo. Sjajna je ovo bitka i pobjeda bila. Na zadovoljstvo moga oca, komandanta i Petra Martinovića. Kako je počinjala polako i sve više i više, kako se razdanjivalo, tako kako je sunce zalazilo i bitka je polako jenjavala sve više i više. Petar Martinović ostade tu u Štitaricama sa svojima, a mi iste večeri na konje, pa istim onim putem polako, kroz mrak i nepregledne mračne staze, kroz snijeg, jedan po jedan. Iza komandanta krenu smo nazad, put Kolašina. Sve što sam ovdje vidjela i što sam osjetila, ne usuđujem se o tome govoriti, jer je sve toliko snažno i toliko moćno, toliko nježno i bolečivo, da se samo može vidjeti i doživjeti, a nikako prepričati ili zapisati. U neko doba noći stigo smo u Kolašin, gdje nas sačeka Dušan Popović sa nekolicinom koji su ostali u glavnom štabu. Otac dade kratki izvještaj, našu pobjedu i neprijateljsku nezverenost i bježanje. A onda se oni povukoše u posebnu sobu i nastaviše razgovor. Da ne zaboravim, u Mojkovcu, kad smo polako kretali nazad, nekako otac kao da se probudi iz neke svoje, ne znam ni ja, iz nekog svog svijeta, reče: Gaguna moja. Rekao: što je? Kaže: ti si ovdje bila
Ovo je bilo opasno. Pa onda naredi da moj konj prati njegovog konja i da mu svako malo viknem tata. Tek toliko da zna da se neđe nisam survala. Napominjem da se ovoga nije sjetio kada smo ovamo dolazili. Kad smo stigli u Kolašin, naređenje je da posle 2-3 sata odmora, dok se malo ne dođemo k sebi, odmorimo, pojedemo nešto i onda put Berana i Andrijevice. Tamo su se vodile velike bitke i borbe. Otac javi preko Ratomira Vešovića na Cetinje da se njegovoj ženi Milici, ukoliko lovćem padne, u što se uboga nada da neće, prenese da zajedno sa sinom Vukašinom, mojim bratom, krenu put Čeva preko Tomića i Mikulića, a da se ordenje i ostali važni dokumenti prebace nekako do Kraljevića u rijeku Crnojeviće. Snijeg nastavlja i dalje da pada i polako slaže svoje nježne pahulje. Ubrzao se nekako da uzraste kako bi mučeništvo grešnih bilo sve veće i veće. Ne. To Bog čini svoje u romantičnom Kolašinu. Nekako pod bijelim snježnim pokrivačem sve je izgledalo ljepše i svetlije. Pahulje nekako kao da su se kretale sa zemlje ka nebu. I nekako tako nježne svilene, kad ih provučem kroz moje ruke, odlazile su ka nebu u nekim raznim pravcima. Vojska krenu prije nas, ja i otac na konjici. Polako krenu smo put Mateševa. Snijeg sve više zasiplje i zasiplje. Otac po nešto kaže, ne mnogo, jer ne može, ne čujem ga, ne razumijem ga. Prije Trešnjevika sreto smo Pera Vukotića koji je bio na svom položaju. On reče da su naši nedavno prošli tuda, pa nam dovede 2 nova konja. Mi promijenismo konje i nastavi smo put Trešnjevika. Ja sam mislila da žive glave izvući neće. Veje sa svih strana, snijeg, mećava nevreme, konjima je snijeg do trbuha. Nekako oni prte ispred nas, mi za njim, životinje jadne se vraćaju, nalaze nas, idemo. Ja zaista ne znam kako smo ovo preživjeli. Otac mračan ništa ne pominje, a i ne može. Vejavica je tolika da jedva smo razaznjavali jedni druge. To je bilo jutro 26. decembra, odnosno 8. januara. U neko doba stigo smo u Berane, pucnjava sa svih strana, ne znamo dakle ko puca. U Beranama vidi se da su gradske pucnjave po ulicama. Pored mene nešto prođe. Pitam Đura Vukotića, što je ovo? Kaže, to ti je pucanj, skloni se odatle. Zrno ti je prošlo. Otac mračan, riječ ne progovara, nikada ga niko takvoga nije vidio. Pređe smo Bistricu, sada smo na jednu malu zaravan. Komandant posmatra. U jednom momentu
naredi da dođe Milo Sičić i tu se odmah nađe i Bećir Bulatović, stalna njegova pratnja. Njih trojica uputiše se nekud. Razmišljam gdje će sad pod ovom paljbom. Rekoše idu put Đurđevih stupova. Gdje sad? Ništa, čekam. Vrijeme sporo prolazi. U jednom momentu, eto, i dolaze. Milo pokazuje kako mu je metak prošao kroz čizmu i nije ga ni dodirnuo. A Bećir, kako mu je nekako metak udario u kaiš, samo mu je sablju spuštio, pade mu na zemlju. Ovo čudo smo, Boga mi, dugo razgledali. Komandant i dalje neraspoložen gleda, ne progovara. Ćuteći ide naređenje za povlačenje. Neprijatelj pregazio Lim i polako ušao u grad. Vidimo kako se jedna baterija povlači gore. U jednom momentu kako smo krenuli, pred nama se ukaza užasan prizor. Jedan konj nekako na zemlji u blatu podigao oči, celu glavu ka nebu, krvave mu oči zapenio. Valjda mu je top pregazio zadnje noge, pa mu je ceo zadnji dio u blatu. Prednjim nogama pokušava nekako da se izvuče. Ljudi se sakupili oko njega, vojska, izvlače jadnu životinju. Ja gledam, razmišljam, pomažu životinji, a ko će da pomogne svim njihovim drugovima i bližima koji tu stradaju. Otac kaže, Gaguna, vidiš to? Eto od čega se vojska sastoji. Mi u neko doba dođe smo u Andrijevicu. To je bio već 28. decembar, odnosno 10. januar. Stiže obaveštenje da je Kuk pao. Snagom svoje nevjerovatne vjere i siline Serdar odgovara, ako je lovčen cijela Crna Gora, borit ćemo se do posljednjeg čovjeka. A onda počeše da stižu depeše i zahvalnice sandžačkoj vojsci od strane vrhovne komande srpske vojske. Za sjajne uspjehe sandžačke vojske na Mojkovcu, njegovo visočanstvo kralj, gospodar izjavljuje preko načelnika štaba vrhovne komande svoju veliku blagonaklonost hrabrim i neustrašivim kolašincima koji tako junački brane svoju otadžbinu i razbijaju mnogo nadmoćnijeg neprijatelja. I pozdravlja vas saživjela hrabra sandžačka vojska i njen slavni komandant i oficiri. Za hrabro držanje pljevaljske i bjelopoljske brigade sandžačke vojske u zaštitnim borbama kod Drine i Tare na rijeci dobio je Serdar ovakav dopis. Njegovo visočanstvo, kralj gospodar, divi se hrabrosti i požrtvovanju vojnika pljevaljske i bjelopoljske brigade, pokazanom prema otadžbini, i naredio mi da preko vas izjavim njegovu kraljevsku blagonaklonost. A vojvodi Lakiću, komandantu Vasojevićkog odreda i serdarske sandačke vojske stiže: hrabrim Vasojevićima izjavljuje moju kraljevsku blagonaklonost, kako u hrabrom i neustrašivom držanju u borbama protiv mnogo nadmoćnijeg neprijatelja, tako isto i humanom i bratskom postupanju, ishranjujući ne samo vojnike iz Vasojevićke brigade, već i ostale vojnike crnogorske i srbijanske vojske koji dejstvuju i prelaze preko njihove teritorije. Istraj junački soj u vas, o velika srpska porodice, da se hvališ i ponosiš među morem i Dunavom dok bude Srba junaka. Istrajte, najljepši naši sinovi. Dobijena priznanja
Sanđačkoj vojsci i samom komandantu djelovala su kao melem na ranu, jer je Kuk pao. Stiže naređenje sa Cetinja da se hitno komandant javi na Cetinje kralju. Kažu, poslaće kola, otac ne čeka, sedamo na konja, ja i on i polako krećemo. Negde usput stigoše nas i kola, pa mi nastavišmo dalje put Cetinja. Vozimo se polako i nailazimo na prve grupe srpske vojske koja se povlači. Na tim mučeničkim licima vidi se ona patnja i tuga za zemljom, za domovima koje su napustili. Grupe postajahu sve veće i veće, jedva smo se nekako probijali. Bledilo njihovih lica pokazalo je glad i iscrpljenost tih jadnih ljudi. Tu je bila i poneka žena, dijete, starac. Narod se kretao. Svako je nosio po nešto. Valjda su nosili iz domova ono najdraže što su imali da ne ostave neprijatelju. Grupe postajahu sve veće i veće. Da su se kola jedva provlačila kroz njih. Mi skrenuo smo put lijeve rijeke, tamo sretno smo vojvodu Stepu Stepanovića. Otac ga pozdravi, on odpozdravi njega, kaže, ovo je moja šćer. Ona me svuđe prati. A Soko vojvoda, Boga mi se obije ruke, steže mi ruku i reče te proročke riječi koje ja ne mogu nikako da zaboravim. Kaže, hvala vam, gospođice, na tome vam čestitam. Ali jednoga dana kada se pobedonosno vratimo u našu sada napuštenu otadžbinu, ovo ne smijemo da zaboravimo, vaša odvažnost je velika. Ja gledam oko mene. Ne mogu da vjerujem šta mi kaže. Da u ovom vremenu on govori kada se jednom pobedonosno vratimo u našu otadžbinu. Ali upravo ta mala riječ, taj mali detalj govorio je da su sve patnje i muke koje je vojska tada prolazila, i sandžačka i srpska, da su ništa i nebitne i ništavne u odnosu na veličinu žrtve koju podnose i slavu koju zadobijaju i koju će tek zadobiti. Mi nastavljamo dalje kolima, sve brže i brže. Otac ne progovara. Sunce, vedar dan. Ali ni ono na visinama ne može svojom svetlošću i toplotom da ugreje naše mračne misli i turobno raspoloženje. O pobjedi se već odavno zaboravilo. Otac ćuti, ništa ne pominje. U njemu se nešto strašno dešava. U jednom momentu naiđemo na jednog oficira, vojnika, vitkog na konju, on uzeo neki mač, nešto razljučeno viče oko sebe. Otac ga pozdravi, ovaj odpozdravi njega, kaže, to je vojvoda Mišić. Ja se okreto, koliko sam mogla da vidim lik tog divnog čovjeka. Ali koliko su kola jurila, ne stigog da ga vidim. Neraspoloženje vladaše do vrhunca. Sandžačkoj vojsci je naređeno da brže bolje
izmaršira i negde da, kad su bili kod Bratonožića, da ih pređe i da negde kod Bioča se ulogori do sledećeg naređenja. Kako bi se spasio slom sandžačke vojske i sačuvala slava i pobjeda, pobjedonosni duh koje je vojska sa sobom nosila. Ovdje ću stati. Jer je priča duga. A i doći će vrijeme kada ćemo o tome više govoriti. Sve ovo što sam ovdje rekla je vrijeme, blijeda slika koje sam provela uz moga oca i svakog divnog Crnogorca, ne žaleći život svoj. Čašu meda niko ne popi, dok je s čašom žuči ne zagrči. Posle ovih muka svanulo je sunce slobode, a ni Vaskrs ne biva prije smrti. Začula Crna Gora mala, ni stanula, niti počinula, no je odmah na noge skočila. Jednog dana neće čekat više, kralj Nikola sitne knjige piše, jednu šalje caru od Turkije, drugu šalje caru Austrije, treću posla caru sile udruženja, ovim pismom rat vam objavljujem, Crnoj Gori zahtjev izvršujem, Crnoj Gori i Crnogorcima da se bori s ljutim moćnicima. Šalje delegate da posjete i braćo Hrvate. Ej, ko je Srbin i srpskoga roda i od srpske krvi
dane, svojoj braći pomoći da dane. Velika je sila navalila od tri cara i tri carevine. Srbiju će zemljom porobiti, a ni nama neće lako biti. Ustajte što prije možete, ej da u pomoć svoj braći dođete. Hvala Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ocu Radomiru što me pozvao da budem ovde gost i Vesni, kao i svim ocima ovde prisutnima. Svoj publici hvala što ste došli. Ovo je jedna priča koja me se kako tiče umetnički kao glumici. Moje ime inače Ivanišević Paunović, Mila je umetničko, da se ne bunimo. Ivanišević, otac mi je sa Cetinja iz Donjeg kraja, a Paunović mi je muž iz Velike, a Vukotić mi je baba neka dalja sa Čelva, pošto mi je baba rođena od Vukotića, sa očeve strane, na Cetinje dovedena, a ovi ovamo su sa majčine strane od Brkovića, pa ima i Kneževića, Šaranaca, tako da je jedna mala Crna Gora u meni. Ja nemam druge krvi do crnogorske. Nije to više ona Crna Gora. Jeste, jeste. Samo je trebamo podsjetiti, jer ova pesma koju ste sada čuli, to je pesma moga đeda, on je zapisao, on se zove Vido Brković. On vam je jedan ugledan građanin Bijelog Polja, ja ne znam da li postoje ovdje Bjelopoljci, on je sa Pipera od Brkovića, znamo i za Jevrema ste verovatno čuli, to mi je neki ujak po majci, ali je Vido isto njegov, da kažemo, brat, ali on ima drugu opciju, ili već, kako da kažem, on je uvek pisao ćirilicom, postoje dokumenti, bio je veliki Crnogorac, znači moj đed Vido nije bio ništa drugo do Crnogorac, ali je pisao ćirilicom i bio je, kako da vam kažem, to je bio predsjednik Privredne komore 1933. Kraljevine Srba, Hrvata i Crnogoraca, užasno ugledan čovjek. On je ostavio, o dolasku Crnogoraca iz Amerike jako malo se zna, zato je jako važno da ova pesma postoji. To je guslarska pesma koja govori, ona traje 30 minuta, ali da nemamo guslara autentično, trebao je Maksim da dođe ovde, izvinuo se na nekom selu, pa ne može, ali ću ja potruditi se da bude više guslara, da prosto imamo jednog stalno ovde. To je jedna priča koja, ja pretpostavljam da svi vi imate nekoga ko je negde došao, bio, znate, poznajete ljudi iz Amerike koji su došli. Ja sam pokrenula tu celu priču jer postoji taj brod na Medovu koji je sahranjen, brod koji je stradao, međutim postoji mnogo više brodova i ljudi koji su došli i koji su otišli svojim kućama i nastavili da se bore i za Crnu Goru i za sve što su tada mislili da je vrijedno. To je jedna knjiga koju ja mogu sada pokažem, ona će biti ovde u knjižari kod vas, tako da ako je neko zainteresovan, ona postoji. Srce ove knjige je ova guslarska pesma, ali postoji i neki drugi podaci o samom đedu Vidu i to samo iz perioda, on je živao 93 godine, tako da je njegova priča malo duža, jer je živeo, znači, i pre Prvog svetskog rata bio u Americi, pa Prvi svetski rat, pa period između dva rata, pa Drugi svetski rat, pa je živao do 77. godine. I do 77. je bio ugledni građanin, ne partizan. Tako da je to nešto što je onako zanimljivo i mislim da je vredno da se pročita. Ja se nadam da će se pojavljivati još ljudi koji imaju sličnu priču, koji su došli iz Amerike, a nije ih malo.
i zbog toga ćemo napraviti verovatno iduće godine jednu izložbu na temu dobrovoljaca koji dolaze. Ovo što sledi posle ove dramskog zapisa jeste zapravo film koji je bio ovde prijavljen na Herceg-Novskom festivalu filma koji je upravo u toku. Međutim, kako to već Bog hoće, nisam tamo, ali sam ovde sa vama. Oni su odbili taj film, ali film se prikazuje za vreme festivala samo na jednom, da ne kažem, ljepšem trgu. Tako da je on isto deo filmske ponude Herceg Novog baš sada za vreme festivala. Priča je o ženama dobrovoljcima u Prvom svetskom ratu, budući da ja živim u Štokholmu, već teško mi da izustim 20 godina, nešto mi mnogo zvuči, ali je brzo prošlo. Prosto je nastala jedna priča stranstvovanja i tuđinovanja. Vi znate da je to jedan veoma težak krst. I to je priča o našim ženama dobrovoljcima u vremenu kada je cela Evropa pričala o tome da su opet Srbi počeli nešto, jel? Taj pucanj Gavrila Principa prilično me zaboleo, jer u knjigama za istoriju u Švedskoj on se vodi kao terorista, te sam pokušala da objasnim da se malo cela priča može izmeniti, tako da sam u par navrata deci koje se to, moje deci koja to uče, ušla u razred i objasnila to nije baš tako. Onda sam napravila film od pozorišne predstave, vidjet ćete i sami, gde govorimo o vojsci žena, i to ne naših, nego svetskih žena, koje su došle ovde i borile se zajedno sa Vasilijom Vukotić i sebi nekih jasnih razloga. Ne možemo reći da je baš neka Engleskinja bila super Srpkinja, niti da je Švajcarkinja imala neke naše gene, ali ona je imala neki razlog da bude ovde i da stane na stranu našu za vreme Prvog svjetskog rata. Uživajte u filmu, neću vas više pričati, ja ću biti tu, pa ako treba nešto još da se objasni, tu sam. Hvala vam mnogo.